Ladies and gentlemen, when you see us, then you must know that the newspaper is on the street. As we do each and every week, we give you highlights on what's going to be happening in the newspaper so that you can go out there and read whatever you want. I'm going to start by introducing Valdi Volskenk. He's the news editor of the Rustenburg Herald. Now he's going to start with what is happening on the front page and then we'll take it from there. Valdi, what's going on? Dankie Jabu, goeiedag lesers en kijkers. Dis weer hierdie tyd, nuusbulletin tyd vir die week. Dis bitterlik koud, julle voel seker dieselfde, nie almal nie. Dis rugby tyd en dit gaan ons bietjie warmer maak. Op ons voorblad hierdie week het ons 'n baie lekker foto, as ons nou so kan sê. Die Fouché gesin van Rustenburg, Jana Fouché en Frankie Fouché, baie bekende mense in Rustenburg. En hulle seun Neetling wat nou verlede naweek op 32 jarige ouderdom vir die eerste keer die voorreg gehad het om die Springbok trui oor die kop te trek, saam met sy suster, wat is haar naampie, Mariek, en broer FG. Almal in Springbok klere, Springbok gedaante, Springbok gewaad, soos ons sê, in Kaapstadse hotel, voor die kragmeting teen die Barbarians Saterdagmiddag, waar die bokkoers behoorlik hoog geloop het. Min mense weet seker nou nog nie dat die bokke, die Barbarians met 54-7 kaf gedraf het en nog steeds op die oomblik as die beste span in die wêreld bestempel word. Ons sê baie geluk aan Neetling en sy familie. Ons is trots op julle almal. Dis lekker. Hierdie naweek speel ons in Italië of teen Italië hier by ons. Ons sal sien wat gebeur. Ons weet nie of ons dieselfde gaan reg kry met die Italianers nie, want hulle is deesdae 'n moeilike klomp. Maar ons sal sien. Lekker naweek van rugby wat voorlê. Volgende week ook weer. Ons speel 2 toetse teen Italië. Okay, Jabu. Just briefly, I'm a journalist and I don't know anything about medical language. But we have in this week's edition of the Rustenburg Herald a story from a JST hospital. That is our state hospital here in Rustenburg. They have commissioned what they call a digital mammogram X-ray machine. That's a mouthful. That means that patients who had to go to Mafikeng every time to go and get that service, they will be able to get it here in Rustenburg. So the hospital is actually making an improvement to understand more about this machine. Just like me, who I don't understand. Just go to this week's edition of the Rustenburg Herald. There's an article there. There's pictures there, and then you can get more information. It's an improvement. Belangrik. Ons, soos ek nou net gesê het, is baie koud. Party mense kry nie koud nie, hulle loop met T-hempies rond. Ja. Ek is hier een van hulle nie. Hierdie is nou maar 'n vertoon wedstryd, kan ek sê. Ons het nie langmou gewaad om aan te trek vir hierdie bulletin nie. Ja. So die eerste ding wat ek gaan doen as ek hier opstaan, is om weer my truie, my baadjies en my goedjies aan te trek dat ek kan warm kry. So uit die aard van die saak gaan die bulletin nie baie lank wees nie. Ons praat oor temperature. Ons het 'n baie interessante artikel geskryf na aanleiding van Charlie Grimes se statistiek oor wintertemperature. Ons speel 'n bietjie rond, ons vergelyk met Junie van 2024 en Junie van 2025. Se koudste temperature, warmste temperature, daai tipe van ding. En dan maak ons allerlei vergelykings en ons kom tot by die slotsom dat die winter van 2025 is gewis aansienlik kouer as die van 2024. Charlie Grimes statistiek sê so, ek sê so, glo my. Ek kry swaar. En lekker, jy kan allerlei afleidings maak. Hulle sê mos met statistiek kan jy enigiets bewys. Maar hierdie is 'n lekker artikeltjie vir mense wat daarvan hou om hulle vingers op die polse van ons weersake te hou. Lees gerus op bladsy 6. Hierdie week is dit in Engels. Laat ons ander lesers ook bietjie kan verstaan waaroor gaan al die doel van die koud kry en die warm kry, vure wat gemaak word op enige plek, mense wat saamdrom, vure maak, kringetjies staan, altyd lekker, so tipies in Afrikaans en in Suid-Afrikaans. Nou ja, daarmee volstaan ons. Ons sal nou verder praat oor wat mense maak as dit so koud is. Well, on the same page that I'm going to take from you now, is the same page. We've been having a trend here in Rustenburg. I think each and every week we have an article in the newspaper about an elderly person going missing, an elderly man going missing.
This week is no different. We've got another elderly person who went missing in a village called Madikwe. Now, the police in Dwarsbeek, the Dwarsbeek police, they are requesting the community's assistance in finding this elderly lady who went missing last week. All the details are there, the last clothes that she was wearing, her description and all that, and also the number of the investigating officer that you can call if you have seen this lady. Please help the police find this missing lady, because just like we said, she could be somewhere and it's very, very cold. We need to help find her, and we just hope that the worst hasn't happened. So the story is on the same page that Vali just spoke about of the temperature, which is page 6 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Ons het so pas vir die winter gepraat, ek is nog steeds nie verby die winter nie. Ons het elke week, soos almal nou seker al weet in hierdie tyd, 'n kookrubriek in Rustenburg Herald. Ons maak lekker kossies, ons eet lekker, ons kyk lekker partykeer. Die afgelope Vrydag aand, toe dit so bitterlik koud was, het ons by bekende Rustenburgers Elise van Wyngaard en haar dokter Chantel Jacobs gaan tent opslaan, as dit ware. Ons het biltongsop gemaak. Wow. Sekerlik die 1 of 2 van die lekkerste sop wat ek my lewe ooit geëet het. Ons opskrif sê biltongsop die hele winter in 'n pot. En ons dink dit som die verrigtinge baie mooi op. Ons verduidelik vir jou hier stap vir stap hoe om 'n wonderlike potjie biltongsop te maak. Dit is ongelukkig nie goedkoop nie, maar dit gaan jou ver bring. En dit is seker een van die beste maniere wat daar is om die winterkoue uit jou bene uitgejaag te kry. Allerlei dingetjies wat bykom, dit is 'n formele maaltyd. Jy het nie eers veel van brood nodig om dit aan te vul nie, en jy gaan beslis 'n ander mens voel, en jy kan nou 'n bietjie rek ook. Dis 'n heerlike resep. Soos ek sê, nie goedkoop nie, gaan jou 'n paar rande in die sak jaag, maar as jy volgende keer jou bes wil doen om jou beste voetjie voor te sit, of jou skoonma of jou aanstaande skoonma wil beïndruk, kan jy nie op 'n beter manier dit regkry as hierdie biltongsop nie. Lees gerus, ons kook op bladsy 12 in hierdie uitgawe. And some good news for the youth. This is excellent news. The youth has been waiting for this. Now, we've got an article that we got from the National Police here in South Africa. Not the provincial ones, not the local ones. We got it from the national ones. A lot of men and women, or a lot of youth, have been anticipating the time when recruitments for SAPS are going to kickstart. Now, the good news is that it kickstarted on the 30th of June, which was this week, Monday. Now, what's going to be happening is that if you want to join the men and women in blue, the police, there's many careers there. This time they have changed it. You do not need to go to the police station and get a form and fill it up and submit it, because they are trying to curb this thing of nepotism. They are trying to curb this thing of favoritism and other applications getting lost in the system. Now they've introduced a new way of applying for these posts or traineeship for the youth from 18 years to 35 years. Now, if you want to be part of the SAPS, just go to their website. All the details are in the newspaper, but just go to their website, which is www.saps.co.za or .gov.za. But you'll see all the information is there. You can go now and apply. And I hear a lot of people are complaining that the website doesn't work and all that. Like I said, it has been anticipated. A lot of people have been anticipating this. Now they're all jumping into the website and they want to make their application. That means from your side, you just have to be patient until you get to the position where you hand in your application or you fill in your application. And the closing date, like I said, I'm going to repeat, it kickstarted on the 30th of June. The closing date is 18th of July. And one important thing that I'm going to emphasize again, I know I did, you do not need to go to the police station. You do not need to go and speak to the people at the police station. Just go online and do your application, and we wish you all the best. Kom ons praat 'n bietjie sportnuus. Ek is omtrent uit nuus uit. Sibanye Stilbot is die eerste rugby span. Ons het al baie oor hulle geskryf en gepraat. Na baie goeie 2 naweke is Sibanye Stilbot nou weer die houers van die Platina beker. Hulle is die Platina beker kampioene in Noordwes en hulle is tweede in die Neserliga
Baie goeie prestasie. Ja, hierdie span is besig om die papdik aan te maak en presteer uitstekend. Ons weet nie wat die wenresep of die geheime is nie, maar Joel kry baie reg met hulle. Joel, soos ons hom almal ken, kry baie reg met hulle en groot prestasies word gereeld behaal. Maar dis nie al nie. Ons sê hier op dieselfde bladsy, oud Rusty mik na spele, maar hierdie keer met die cricketkolf. Nice. So net Viljoen, voormalige Suid-Afrikaanse spiesgooier, sy het nou al vir ons gewys, sy het 'n stewige regterarm en regterskouer, baie goed gedoen met spiesgooi oor baie jare. Sy mik nou vir of na haar 5de Olimpiese spele, maar hierdie keer met die cricketkolf en nie met die spies nie. Luister net hierna. Sy het voor verlede naweek geskiedenis en Europese kampioen reeks gemaak deur die vinnigste 100-tal in T-cricket op te stel. Dit is 'n wêreldrekord. So net het 1-6 na die ander geslaan en sy het 100 lopies van net 34 balle gemoker. Kan jy dit glo? Sy gaan regtig waar baie goed doen. Blink toekoms lê vir haar en wag. Sy is 41 jaar oud, maar moenie 'n fout maak nie. Jy sal moet jou bene hoog optel om as jy saam met die groot honde wil gesels, soos ons ou mense altyd gesê het. Lekker uitdrukking. Sou net het bekendheid as spiesgooi kampioen verwerf toe sy in 2002 'n rekord van oor die 58 meter in die 120 afdeling opgestel het. Die rekord het amper vir 20 jaar gestaan. So baie geluk aan Sanet Viljoen. Ons wens haar sterkte toe. Ons hoop sy maak die span vir die Olimpiese spele. Indien daar so iets is vir 'n man met 'n vrou met 'n cricketkolf in haar regterhand, ons wens haar voorspoed toe. Lees die hele storie op bladsy 15 van hierdie week se uitgawe en daarmee is dit fluit. My storie is uit. Jabulani het seker nog 'n woordjie of twee. On that note, I do not want to take the note down because there's something also that happened here in Rustenburg which is very, very excellent. You know, Orbit FET College here in Rustenburg. Now, what they did is they made history. They qualified for the PSL by beating Cape Town City last week here in Rustenburg. There at Olympia Park Stadium. It was fully packed. The supporters of soccer here in Rustenburg, outside of Rustenburg, actually in the entire province, they came in their numbers to support them. Hulle het nou amper 'n nasionale span om na te kyk hier op eie bodem. Dis baie goed. Ja. It's good for Rustenburg. Now we've got a team, a very good team that is going to be representing us at the PSL. That means we're going to be seeing players of Orbit FET College playing on TV. That is excellent. We are very proud of these guys. Vir die Afrikaanse mense wat nou nog nie almal weet waarvoor PSL staan nie, dit staan vir die Premier Soccer League. Dis seker die grootste liga in Suid-Afrikaanse sokker. Ja. En dit is hoekom die stadions rondom die land naweek vir naweek volgepak is. Right. Kyk gerus, Jabulani het 'n goeie storie daar. Kyk gerus en ondersteun Suid-Afrikaanse sokker en Suid-Afrikaanse sport. Thank you very much for watching. We will see you again next time. Mooi bly.